Talflava ai simel whaafonga tala yo VAIFANUA le Samoa Entertainment TV mai apia e le neia songa fua. Wa mai a whaatino le finangalo le tumalo sa whatalua i le tolu a sotaluai o le mamoli alo i atu leo lona whaipule filfilia mai le palo te telo au kusalua o lua lima e langolango i le fas o lo taita i le malo mo le lima tausanga o savalia nei. O le whaipule le fionga atu ia longo ia i pu a fuatongi le toa ma le mamoli a lona i tumalo na moli mawina i le lotoa le mo ta Samoa i le sfraile. Le whaitau se la ua li im tamai ta i o li im whaipule ai o le malo si o le nuu na masi i atu e whaatino le wha moe moe. Matali aloa ia le fionga le pale mi o le ta i o le malo sunga la au li o le mali e topula ta i vau le ua tea pola ta i vau Forse Schmidt. Mai markala mai a au kako kumalo sa whaka ngumeralua. Ma lele e whaila wa fionga le whaarulungo la inga sa kumafongo e le fau la kako upu. Kaisea wa leva nga kako mirikingu. Wa leva fo in kako whaikala au loloma le whainga whiringa Samoa. Po whea kua iai te whamoe moe. Pekai. O leso o lewa liliu le ko wha ma le whau kanga le kako i kumalo. E mamori mai le kamar whale le kako wainga. Pa iai o le kumalo ua umanga suar kuli. Alafo le ko wha le ainga le wha kua i le kua sa kasi i le ko wha. A fia mai iai le kamar whale. Pa kasi iai le wha whikinga o aleanga. O mako kalia lo ko fingalo. Tuava aku sa kumafongo. Kaisa o lau ko fa le fa kingo le so. Mako ki ka ofi fo. O le ko fa ako ko ale al kamol fale. Inga ia wange ko ia faiva makenga. Awa fo nge ko ke pai ku nge ko riu ku pu masima sesi. Ia ma awa fo nge ka ko yo. E asa le o ngā sambi o le masap salo por koe whai mea wha kilo. Kai au fau ringei. Ma le asa asa ingo le wha moe kasi lava ia manguia le kako i kumalo sa whakalua. Ia o ngā whapele o sa mako kala e re koe whau mea o le whakalai ka pāu mainga kako fusi le li whau o malo. O le mako karikongunga, o le kofafo i leo le fionga ia kupa. Le angor sui vai al ngau le kumalo sa mako mirikingo whakasi. Makalango whakasi a war kako whainga malo. A wakasi le whawhikinga o aleanga. Wakasi le kako kumalo, kou ke afi fio mai i le kako ainga. O le whako kua i le kua sa mo kasi. Ua suia le vaenga wha upu whai le fionga atu ia mai le HRBP i le FAS, ma mautino ai o leisi fo i le palo tala i titi walo loma mai, e tu sai ma le tu la fono, a o tali ai pea le taun unga o leisi mta upu tau wha amsinonga palota, e tasi leo o lo toe mai mo le whaipulo le tu malo whale ali li tasi, o le aso atai au e usu ai le fono le pale mene. E nisi o tala, o le whaapotoina o leo a tumoto le Pasifika le mata i tuino o soli tu la fono. E whaatino i lunga fsota inga tele vavele au ngō leo mai whaatasi o leo filia mai Amerika Samoa, toke lau Tonga, Cook Island tu valu malki pati. Wa umalwa ya so lea wha moe moe, ma tau wha e wha malo leisi leo i leisi leo ina ua tau nu le si ui o le polkala me le wha ungalwa ya son te nei. O le wha soa o i loa i fsota inga, ma le mana onga e si itia o tata o tunu ul Pasifika, le malo si anga le nao le maftanga whale o onga le na whaia mai i Samoa. Ai mai se o le si itia o le poto, whale ia tili le poto masani, ai mai se o le tite e atu i tau wha amatau mai lunga sota inga tele vave. O le tele o leo na awai e tofu le tangata malana ia me to tia i le wha atinonga o le ngāluenga. Wha mai ai komisina o le taimine Acting Commissioner papali i eneliko ta eulfa moe le Cyber Safety Pacific i apia, wa se fulu 5 tausanga ilo tato i tūlangi. O le lona ono ile nei o aso talo na Leilua mai le atali i talavo ia Jeremiah Masoe se fulu 4 tausanga o tua efu.
O le whaailoa leo le sailinga o le atali ile o le solulu o vai so talua i luas fulu me na vaia mulmuli ailo na tino mai lea o ngā tulanga lua a vai te leuta i le afo le fitu i le tai au o lona ia whaitanga moana ma le oftino mea mata o talo sangai e leo so stasi o le tunu o silo fia le atali i pena vai i so ta iane se ofisa o leo la tane le lua po le valu fa lua. Mai lava le ofisa o leo o lo ofia iloa le ingoa o se li ina ia solia le maota o le nupi whae au noa ma se whaatananga. O maa salomia le ali i se ngau yoinga wha soli tu la fono na whaia le nupi whae se taimele i mawatu. Mai alo whaia ia isu enga ale vaenga su ale mta upitau soli tu la fono ale mta ngadwe ngau leo. O le ata, o le ali o lo whaalawilo atu i lunga. O le itu laua leo ua mana o mia i se tasi si la fia le ingoa. Ina ia sosoani ai ile suenga o whaia nei ile o sofa inga lena tupu ile whalo le nupi whaa. O le mta uputa a tele lava ile taimi o le whono tai o mta ngā ruenga o ngā le lalolangi. Lena usu ilo na tona al vasta luaima awa ia ile minista wa o ngā Samoa. Le fionga ai ono Alec Eke Roma o le manao ma le whaatino. O le tele o tunuu e iei fo ia lato wha moe maa inga ai atu ulo le whaatinonga ma mata i tū le taunuunga o selu i tau tele la le nā o whianga iei nei ma o ngā lalangi. I le lipotel minista wa o ngā mailana usu ngā whono o le tā ua le whaatinonga wa o ngā. Ai le tele o whaatalanoanga whaaua uma se le i tue ave iei le whaataua. O le isi tū na ave iei le whaataua o le usu ngā whono le nei o vaenga tā ua o ngā whaataitai. O su e ngā whaina whaailo ai i le whailo inga le nei. O le whaitau tusi ma le numera e peo na mōli mawina i le tamaititi 5 tau sanga. Ma whaamalo si ai le ave o le tuli matai i a o ngā whaataitai ma le soifua malolo ino whanau i a o ngā amata pole isi i. Ma ia whaamalo si ale a o ngā whanau ma whaamautinoa e a o ia le whaitau tusi ma le tusi mai le tau sanga amata o le olanga o a oina. I le tupe whaasoa al malo Samoa mo le tausanga wha al tupe lu olua 5 ono. E se lau tolu sulfa miliona. Wha se lau malifitu afe iwa se lau TALA lena atofa mo le mata ngā luenga wa onga. O le nofo inga fo ile nei na fola ai le malo. Le ave o le whaataua ia onga amata e hau fia ile whawhanga o whanau ma le totongi le malo o whaia onga. Tala nai o VAIFANUA mai a pia, alau Samoa Entertainment TV le nei a songafua manuia tolmanga o totoyo le nei a so.